tuna kan entur hi ontima mi dipali khuwa ania ino vole mandal huna omni in chuchu telangana warangal district a omani anni hian agriculture land an tia thlai han chin na hmun angkha hmun sang thum le zanga zet mai an neya heng hmun nei tu te hian agam leilunga tui omsa chu thlai chin nan an hmang vekani amarol chu tlem an thar chu hi tam hlei theilo dewa te chong kumenga mokal ta tong khan bala vikasa an tia chumi hnuaya chuan an thlai tharte alo hlok zok nan leithra siam le leithra manga an thlai te chom chu an ching chhota ni mkhing ta na him lo chemical le dam doi thalo man ani ngai lova thlai ta na thra le mkhing tan po thra chau mangin leite chu an ti thata ni an thlai chin te po an enkol chhota chu a english tak chuan organic farming tin an soi thuina nangpon chu tongkam chu ido khato mai thei organic farming hian atum pakha chu environment ti chhezong ni lovin ti thazonga thlai chin ania ram lei han na nei le tir le chumi atonga thlai tam tak thak chu tin soi tamaila kan khathiam theiwa me sang ni da sompani khan he khuwa huan siam mi sompanga te chu anin tel khoma organic farming hi an be chho tan ta ni anni hian square feet sing ni bor vela zaw chau an bo phota thakal liam la me chuan square feet sing ni tangin sing li vela an zawa mei che omna pol hian siama member som ni panga zel an omani me pa pol li an siam ve thunga pol khata hiam ni som atanga som pa vel zel an omboka anni ho hian organic farming kan ti chu an bei chhota engtin mo kan sui zelanga longai tha zenang che tuna chuan organic farming ti nana an rambo hi ekarang zong chuan ekar zavela zawani towa square feet ang zong chuan atam to lu tukani chunga te chuan bu te ai engte la te vaimim te marcha le nuts kan ti te chulo bo thlai chu me kan man chi chuang khang chi kha kim chang thakin an ching ani tuna chuan an mani ngein le thra po an siamin an song bol towa chu ganjiwa an botham an ti maya heng le thra hi ol samte siam theinia chu tianga man ro hausa engma aum khan lo ni bong ek bek ni unspoiled soil ke ji khadan tia le thra hlang aniang chu patimaya ka soi dik lo chung comment lama halo soi da tawla maida ke ji khat be ram chi tanga siam maida ni thei pe chuan tu tu samania nim pata na dip kan timaya ke ji thuma tanga ke ji level ko tei ke ji khat le bong zun ania mo ran zun li taknga an cho pola chu ganjiwa an botham anti le thai me mai chu ni thlai na ngai de chemical lo om tel si lo alo ni ta ni khang kan soi zong zong kha an cho pol dap nuwa da ka som di paret ni chung ti na ni chu an da wangwanga chumi nu chuan du ang thalin han thei ta ni ram thalo le thalem lo thlai chin nam buwa thalem lo huna po le ya siam thain chu mai ba ka thlaian chin ati thak hlok em maya hi an hlotlin pui chhota chu ne be mai ran zunan tel khan leya hrik thalo thlai ta na poi thei te kha ati hluma tin adang ho po kha an ha thokon soi vek don chuan thatak tak liani soitong khan chopol nuwa ni nei chung da ngai wangin voi kha chopol nan hian ni thuma tonga ni level te huna ngai thina ti chuan anni hian pol dian tak mai an din zela tuna phe chuan member zan hi sumnga pathum chuwang anom to ni thlatin member fee tan chiang zan choi ve thina sang ni da som ni thlen khan an jinga ha sat na nei anom pal thut buwa an phan lu tuklo nan tin poisa balance nuai nga vel chuan khol veran towa chu mai ni lovin huan thlai ching thar tan le bultan thar tan te lon te anin pe vela chonga ti chuan apungin an rol vela thina ni sokau te boilu tuklo zongin an mani pol te hian in total ve maya ma sian thlai chin te hi thiang hlima chemical thalo man ani lo nei ti chian na tur certificate an nei ve ronga ya chu en dik tu ten an ron en dik mai thina ti chuan certificate nei thlapin anom ve thlep hlom thina nei chu a khal chualama po pol anga an kalta ka chuan mumal takin an kalpuya khodanga te thon chuakin an omna chevel chu anin todel hle ang ti po akin thei ta ni tuna chuan he organic farming an kalpuya wang hian an hloting to khop mai ti lo wala ni lawa tuna chuan an thak chu hi mun puizo ka a hlomang top ten an thon chuak ve towa a khal chuan a turlama buin an tok lem lo ni na langani an en ton tlakin an fakom khop mai
atopa chuan kan gama bok kan le lo thei lawa mi gama te chuan kutna thoka ezong te hi a ho sa le sum nga an ni thina te ni gama chuan kutna thoka ezong te chu tun ka tong lo holo se tle ma kho sak niam deu le ra thei deu tu ka ngai na oma so ka na thok ne na anin ka in thlau maya chu tin ni lai chun kan gama hian kutna thok te thar chhuwa ma mo na hi ana sem maya ram dang atangin thil kan la lut na sa a kong khar ania tuna po covid 19 awanga kong khar han ni che silon chung kam boi tur dan chu khar po khar ngam thei thei lovin ram dang atonga kan thil la lu hi apigin thlai le hemi chu me ya te a boi thla ka ni a jong jong chung ka sei dik lo me theya ama ko chu kan intodelh lo tlang maya chu ta chuan organic farming tu na kan tiang te kha anga event chuan pol ka tianga hanin dina hanin thu wal te kha ati chin tlak viau ne na langa kha YouTube pa kan hmu thei chin kan han la kan han soi ne maya angai ven deuh tan chuan ati thei viau banga so ka hi be sei tu om lai hian kan din hmuna zir te le kanin kai khoi dan zir te hian ma nia ti ve mai ma nia ti ve nok nok mai ngai na chin om thuina tuna kan ente po kha khan pain so ka atanga ti vak ai ma chunan manin ti khan in tel khoma khami scheme deuh kha chu awm tho nangin ama ko chu amma la tu thotak chun mani khania khang layan mu mai thei ti khanan la khoma le tran siam dan te kha kha gan on soya in kha thiam mo teng khan an tia khang le thra khan result thotak mai a pe ni kan ka ma chuanin aul sam hi kan du thina lo kan va ta nia mo ti khan ol sam kan tia le thra ne na hanin en kol tak tak te tu han pe khan ti te thil hau tak tak mai nia chu kan tlin lo a kan thei lo ri zong kan ngai thina ama ko chu a thar chu alam pang zo kan ngai tu chuan ol sam le ka tiang kal phung pa nga ya kan ti le kha tiang atlem hau tak de kan han be khan a thar chu le khami a result kha a in that le thasia chu ram tanga chunan khria ti khan thon hem ngai ta kan an tia le tha siam dan ten ma ne nan siam ve maya le lovin tiang khan a siam na man ro ta chun le thonga ma ko chu le tha ta kha a mix to nu le kha chu hau ta kani an ma ne nan ti ve mai ta ti khan kan soi vek to kan en vek to ka soi non to lo nga chu wang chuanin khang tong te po khan tu te mo chun idea nei thei ka nga ton den hmuna chun so ka tonga be sei hi a om tam vak thei lo ko thok tu te tan chuan so ka thak tu yam an ron dinga he tiang lam pang lo ve le an thak chu po fal na tu khati ang tin a le tha chemical an dik lo wan phangem ti thlenga ba buai puya zu en dik puya ka tianga buai pui tak tak tu so ka lo omani chuanin kan van nei tinga ne maya a om lo ni pon ke manin ma kan la ve thei ni ti kha tu na tang khan engmo chena kan khre thei ka nga engpo chu ni se house na engmo kan soi khatia kan soi puat olsam kan soi olsam puat ni lo thil dang tam taka omang ti churin theya ama ko chu tun tuma kan tum beka chuan thil hi ti dan ko ngom ve ni tia tu temo thinlunga phur na thar le khatia anga lo motivate thei chuan tin kan on siam ani wala thil tu zong zong te video danga kan ni mulai bek don ni